Kada se izlazi na slobodu iz zatvora, pravila nalažu da se bivšem zatvoreniku vrati sve ono što mu je bilo oduzeto pre kazne. Nakon 5-godišnje robije u godinama koje su pojeli skakavci zbog političke aktivnosti koja je bila protiv Titovog režima i koja je prvobitno bila mnogo duža, Borislav Pekić je odbio da izađe iz zatvora dok mu se ne vrati penkalo koje mu je oduzeto pri hapšenju. I pored toga što su mu islednici nudili celu hrpu naliv pera, on je insistirao da mu se vrati upravo ono koje je bilo njegovo. Gest originalne najave budućeg pisca koji će se uskoro obračunati sa dehumanitetima i anomalijama datog režima. Panduri su sa podsmehom dočekali Pekićevo insistiranje da mu se vrati njegovo, ali kada su videli da je on u svome zahtevu postojan, nije bilo drugog nego naći ga, ali nikom nije bilo jasno zašto bi neko i sat vremena duže proveo u tamnom vilajetu samo zbog tamo neke pisaljke. Onda su mu ponudili nekoliko penkala u zamenu za ono originalnu, ali zarobljenik je odmahivao glavu. Na kraju su ga fizički izbacili iz zatvora bez naliv pera. U njihovim očima on nije delovao normalno, ali penkalo je bilo metafora. Nešto od čega se ne pravi pitanje, ali se mora praviti, jer ako se pristane na bilo kakve sitne ustupke, na ukidanje prava na sitno, onda će se prihvatiti sve ono što iza toga sledi. A zakon prema Pekiću zavisi od malih stvari.